Seneni died the kaya watching in a ha emergency Ghana TV. Me did say baby bia will be a air cosie ede ama me the story be ebe femo efa mami bi ode na we wosem ebe da ya mami Oheneni e was Sompa TV. Na some of the buyer ni se ni ku ewu eja no na ni ku ye no ode japade bi ewe echi na ebusuafo no ayo madwen se omo be die japade no edi amom ankasa omo ho nti ye maame edi be pie mu e wo fide mu asese gya ye mo ano esanse oni kamafo e wo baabia na ene me the update ne e ba be som nti busan ye nsem ani enko ni nko tie mu nsem e ma na so sha ne so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section na aseka me ho ni nko hwe video no aya eti say na me nhira wate wona aye pani eye den na wodi asem no ebaaye cause wo maame de em se no why na adwen se gold na ehye ne sinti no waye yi ache se wanya ne ho tinya de asem no kode beba eye den na wona wodi asem no baaye maame da say we de me last time me call senka ye be ko school montino me call ye dan like me dan na yo hon nanka ye bia ma hai na metim de akosku me call ye me na say me ni dan bia ho intino men koy me ne maami baby aye pe bia ye mfanko tim be ka kire maami say ni say na akrecha no aka ana o say me de minya abotre sa na maami ne ka kire tim de na minim de ntia o ka say bia na wa ka say bia kire no a wonim te kire no o ka kire me say me papa opon aka kire ne say dan no oni ne o maami edi Nkomo na o si obema ye bi dabe it was upon one what if you obi dabe on ti obi enti o se wa ba ne edi Nkomo enti ya chance ama ko school me so mi sorry bia o ha ye je practicals fee ti na my friend say bia ye nya say enso mi papa ne be ka hye me na no so say ai oni da bia enti no o ka sa no na me ka che man say ne emfa ko be bi on so ya o se mi nya obote na o hwe o manim kakra me so ma hwe sa me so school no so me ya ma ji se mi jai sisi e ujina say SS2 we home cons visual ana me ka chere nti me ka chere no fa na adwen ma me na me ba me ka we dey ana border me ye border ewe Adventist e no fa he so me run about ana me buy na me ka chere mo na me se ne me nya obotre nti mo ga se me friend ma me mbra na ma me ko mpese o weba enye nyame ame de asem ka me pam na ma ne de case akọ na o ma me ne pese o beba bi on a reason ti woni mo woni ma de crowd ya onko hey madam your frozen your friend Estela betra madam go dura betra say me dear sister me en say me si form o so ora no wase no wo do ni too much to the dana che na me yin nsem firim na kone nam na so a wo ma wire na hihye e di enti na wo pesa wo dia asem wo ba ne se mo mra kra wo pesa wo de beba no man pa cho ne se na me besem de baba asem no medical aka de atompen for say me de ne ko radio station bia onsi wo agi se court nti na wo ti wo pesa de be court wo pacho debi inti o kasa no ana mba ne kasa na se wunya nya court ska no obe ni de na me se ondo nya abotre na opon na be ka che me se ono maame mo kasa ibehia enti na me hwe saa mle nanim ti ma hwe mle ne nso anima o me ka hwe enso sa se be so ka che na stela wo so onya se o ka sa da na nipa ne be kan ne nanwumle na me ba ne so kan na me se asem se na o de ba ntimi kwada na mo frame na me wo kurom to mo frame so mo yin kurom ni ofun ase kokoben ana nka ase mo kurom ti na me ya adoma na e fiada na me ya adoma Monday no me ne beba ena wase no so free kuro be so ondo fi bo kantiwa ena dan no so si bo kantiwa na mo ba ko enu mo ba ko en ma me no matene nka me de me ko en de me antene nka ba na etiefo na etie no ene bo mama ne se maame no kwata ma ye fe na wo mfa no obetwem ama o ka se hwe ma asem no na
omo group na omuti na okọ na bisua fie o ono ankasa de memeni hu na na omeka awe nsoso yo adwuma ya ayeye na abrampa ya adumo eye grace bina nyame hyeda de to so for sa adwuma we sa buanipa enu ti na ye mu bi no ye ya itimi yi sika de chem because ye de ho adom ti sa wo yi sika ne kora cha and how enu assistant program ayeye ya nsire sika ya nsire obi sika and me di am kora me time kan messages ahomachi me hu de kan me na me call me di am o messenger na brantie bia send me message from America osima me money di na enu a wo show no na ya maami ya asema to na koma so to pese obre ni sika eti me ma ne number bi na me ma ne number ampani ampana bre asende 11,000 110 million osimomi emomi din na fama no sister ya fabi ya de bi koma lawyer ayo Savjan fio. Me akoseve maame no. Eti se wo hwe. Na se wo mpese ade no wo be twema nso a ene ejisika ne na fa koye wadwuma. Ma mpa cho. Di nti ana me ba ne kan na me manyina. Kana me se bibia yiska. Ana uni di obeta wa chi e kwan be na be fa so a. Obetwema nso ene nti na okan na me te onya abotre enti sika ni ya nkosere obi asika wo enso ye ba me di yamu wahu e ya dom ena onyame de to so say ye dwuma na o de ho moa ne ba effortlessly enti wada wodoma Abraham Parabe na mbekolo ya Savjan view. Ochena holiday. Ya oba. Nti adofo ye sremo. Momo aye na oba kunafo yi. Yentumi mfa lawyer man no wonye ne dan. Na obia friend ready adanse sister yi. Oni ni ku na si dan no. Ne maame wo ne ba akopɛ oni nua ni wafa no di na chi ni wafa ni so awu ena nasem wono aton ni kun dan abrosa ya jisika na bona sen ena wapam wo ba kunafo ya frifie ene ne ma ena ono ne ma ache 9 bedroom so na fa Ghana mra sabi san kwase asem we enso so nanso agise emra ne yadwuma etu obi a opeso oboa ye nua ben momwa ye ti said ye lanso Baby ani lanso nkura nyankai mo boa ya me agi nkura japade nyina ma awo mo no mo moaye ne oba Porsche anso ya nyene de ma no maame dabra na se na tonkra so bia obeti wasem yi e to na koma so moa me da se mama me papa na me wofa me bibia minnim wa ma asem ato akoma so Nyankopon wonhira wo baabi a wo bia wonto hira so nwo adwuma so sa wadwena oba kunani ho Awurade wonhira wanamu pa wo baabi a wo yi ni bia etiefo amutie mu nyina Porsche ana meka se ma de se ana me de to monim adofo enim de mu nyina mu nim bla ma bla nyama betena afidie so na meka enti de owo opepa ne mwa bia omwa menam ni se Onyankopon ebe hye na namu amen yo Estela unso ko transe na dada na se na tun craft obia wo mwa mo na masem no aye ya mo ye nkola afen ye tu wona hapani de odi wachini so oba da bi oye be ma yo kase na akra na ade asem no ba court na wonni die na sini ti office wa yi Daddy baby a obia nyamisha wanemu baby a yes can free bia amisha wanemu nani pakra obia a wonmo bia office etona kuma so nti obebo aye no enso no ye nyamisha no ye dase mechia etiefo no ahwefo nya of mami
ade a ya onyankopon aye nwanwa sɛ enemre pa abrochire obi te abrochire awoyi mu ne nema kra bi kwa na ento yie saa onya ne ho saa na nyankopon akana koma me nya tema wo saa program we se so na won hu kurani we se emobɔ no abrante na ya oye saa de we se ni onyankopon na de bi adina koma so na de se die bia bibi onamu bi obese wade yama no onyankopon mpempe won yema bra na bra na ya de ma in fact ye hu adwire sabio so maame ama me sesika na nso so adum binti adum bi ye onyankopon ahwie gu sa program so ntinto owura wade won hira wate na so maame ababa yi nyese bia won pa na so ntimi ka se ehu ele woni mu wo hwe maame panimu a ya se bi wakoto awade so a ya anya ne ho ade na ne yiri tumi ho mo aton be ma brosan aton be ma ja pade abrosan afa amu na be ma na busuafo ono nko afa wo wie yi a wasan be pamo akodai ene ne ma yeso ba wale te sa ba wa ba so maami apia se wansesa ene Roma Catholic aso da akro na wugina mu se wo ya makopani akodai asomo saa ene waka no esi abonten ba me kan se me kiro onyankopon de Bible no ne waka na waka kurani a ya do nsa aka no kra maami wan hwe yie ne ni kyenya so de sa wo atwa fence wo ba no wasem adom amma ba kodi asem etasi pa esu ya wo su no Yesu Kristo to onyankopon se ni fa so waka che dia se papa sabawai anu ntini ya ka che ni se ye tuo na mo so na me tuo na mo bi na won fe dwa to mra na ya de ne boko na ya yenkonko chefie no so na me de manu enti wo so na me ka to ni se e mehu bi entra wo mu amampa ani asoro ko ne babo akenkan ne enhom wo da na baby ya ehu wo no asole kura wo nkobi baby ehu wo no onyankopon tumi ni na ko bia wo ni maami ni papa ka wo de ni Kristo ni asole wa wo to ba si mu ma so nkwa asole enti pa chaw enfi na kokwa asole ni ewade ya ma mo pa asole na me ko kire ko wa that's so fun ni nya ho yo my lady me da sibio emra na aso emra ne so a yesi bibia ni wa so nyankopon ye na asem ni besi wo so ne kwasem ena nyame na mo so no dofo bi nso so ato na koma so edi kan ye dana se Bruce abre no wanya aso brachi bia na odi so pepepe because we nyame na aka enye nyame na aka nka mami be kwaso atete mami ya manasa ne ho kura wu agya no ama na kwaso atena kurukuro ne so aye na akaka bi nsem enti papa no wo se ye moudi ne nso so aseda ne nhira enka ho se watimi aboa ade we ya maame na nya anidaso ne arehemu bi se enka achi ne beye ye na maame kro na ono ni kuna wu a abusua kra mpo atimi ayi wato atwe na wa ankasa wagiga akofa brasban beye okuna yie no ene na ti sei na wonwene ne da acha ho my lady me da ase yo na Abraham Patras my lady me da ase pri nyame nhyira papa nyame nhyira ma onye okese my lady yenua be me ya oyi sika bi de boa yenua be ne ma nyame onhyira no baby oyi sika ne free bi nyame nhyɛ na nemu my lady no kwasem se wo hwe akunafo na enwisi a nakopon bokwan to baby a ekwan ni de mawo saa yenua be ma no nakopon mobwan bintu baby a na nina emfa man wo saa doya waye mami na my lady ye be koso ne akasa kire yenua kakra fine yenua be ayo I say asem eba na ye bote a na ase na ebu fa so kenten mani die bi mra wo mu tenase awodem mu na sire nyame moa no mfa moa bompaye on se my lady se basa so no bi betwe a wo de bi ana wo nam honam ani ngo a na bi ono so na nam mu ana wo di tia ni nyina ntima mpa bo nya na bompaye se awurade nya wadom na ko a wo ko no e wo so wo ko na wo je e ya wo dia wo no ma na de nti wo so wo ko na wo je nti tenase na mfa won san hye odamrifa na nye busa kenten ho na de wo se ye bia ma edan be di munsem no na be di munsem na anigi aba wo wakwa akoto obia wade so aya anya ho ade ade nipa ni wuya nipa na borosan na yiri pani wo ho no watwa ntomasu
Tom Eddie. I'm a year when Siasa band I wait. Enti my lady, ye ma me akwecha se onenam eye brono no so. Bokanchi wo na wote se ye kana asem na omfi tande a. Te se ba bia duro no. Obefi aboso se de my lady kan. Obefi aboso pa. Efi dwada na de che. And obehunu se. Emra wo asante me na Ghana man mo. Enti ma me enka akire se obeba betru ta wagu ana umobonfo na mu nyina makotene fie ho no. Munyiyi mu niema na se de emra ne ka no. Emra ne nka na maledi me de me yakora wo ma me akwecha de awaye. Se nye nipa bone nsem ni adwen bone na woni tirimu a. Se obani mpokoji obi cement 10 basa. Maledi na ye check 10 basa ne boy say. Yo. Eya wutimi yi single room. Se mintimi ntua 10 basa ni nti nipa na cement ne de ano de dana che no. On adwen bone se bi. Adwen bone e wo ma ni tiri. 10 bucks no yetumi dan. Was what the dana che. Na wase no obesom ye no. Wa ma me akwecha. Ye kan say bokante. Sama do o man dia. Wo de say konsamanto o. Se pepepe. Na me abrante mi nim ba bia ne sama ne nam. Wo yiri ne wo ma titi sei. Na wo sama akwa dadi. Kika hu nipa bia ne tsa hyem. Ama wo yiri ne wo mesu. Eti obi akache maledi. Sikani wo mpo no akọ haidan. Obi akache no wakopa awote. Na maami akwecha wo de nkafo ni tonkolai. Fo ni tonkolai. Yetie maami nkoma ni edi no. Omse chembe ho na be ma ni ye yi. Na ke one ne yiri. Ene betina ne ma no obi afa senge room. Enka wo de yemfa chembe ho ne ma no. Maami si da. Wa babo so se da. Na friend no wo gitu me se so obi yi krata bi ana ye ntro no. Ama maami no sebi. Asoda no ka wuwura mo se de afidie bi. Ata wutiri wo wese wo betima som nyame na. Awujina Roma asoda mo. Epipa ho ye ho niema still adwemboni ne wo wutirim. Wo som hi Roma. Bokanti romantic kisi tia. Roma father. Modishie no. Modishie na edi se muhunu no. Mami akwecha. Oba kurafo ato atwene. Afri ni fie. Edi dan ama obi oso o man cement 10 bucks. Na nyi onu mpo no de 10 bucks wasi ni wasi ne baneji obi 10 bucks. To achane dan. Enti wo anya sika ntua. Ana onu so anya sika ntua. Enti wa achane dan. O mekyerem. Eye awurade. Wanya so wo de amane years bi o. Wo de ache no. Enti awura ne ma so mu bebutu so mbeda yeya so mbeda nya nasem na maledi nipa wo ye we ya hwe hu se atemo bi wo enne wo firi se agro so o mama ne mema yi bi na so obi di ne babi na wo tena ne fia na konya so ebie na no se nipa na nya de a na nyakopo atua ne ka obie na no kan na nka gya bi firi soro na abeti agu ne so nipa ntrase ni bone ya fro no wadi nkomo so mekasa afa ye fro afa na aye ntoato a maladi medase enje awura no nkentre no na yesu entaneti baba juma no ma me ko trans na infama na ye nto adwuma die so yo pacho odofo a obo ame mensa akanska ne nyankopon wo nhira odo obia adom nti amen na pasole ya ne ko pasole ko na baba wase ya wo de wonkwa sole de ohu onwanwa ana wo ani na wo de no sabi hu mu no o ma sabi yo mu jimi ne soma ho no wo power to me all because I am nwanwa pasole na binti na ha na se na ene fa ko meja akwai why eti abrampa woni ne communicate no ochina no fe lawyer se lawyer wa asole ye Jessica no woko Shanu akwaja ne trotro mo na wo so dia ne dia mu odene pa abusia mi do bibia asoso jibe ma ekohwe video no ebai na no ye mame ka so be serve abusiafo ne letter na ene se na ye mame do bibia ase no na mame no oni ska obabi eja odi be court eni nti no adofo aboa ama sisi ano ye nye sika ni bi aye betimi di aboa ye mame nti asem wedie ye ntina so because ukune weja ejapade no so die ye fa ne se imofra ne dia na so ebusuafo na ye omadwen se ejapade no omuni omuma mame ni bi ne manso adabida omomu bi nti abofra no so hu sa na o ka se dabida
media ma te say ye the issues kwa ha say ma yetimi solve ntine ma besen ni enko ya ya maami ohini ni enchen no nka ya asem mmaye eni nti na maami ne bepie mu ofide mu ase eni nti no yenso ye be make sure say gidi abofra n'enya ewo ye mu say odi ni issue ebe ye be make sure say be solve your issue no ama asumdwe timi ayene asumdwe timi aba ye maami de na odwin say sika ho asem eni nti na no pese obema ne ba na adwen ana say odi na adwen be de ebe ma ne ba no nti enedie omo yi sika de bua no aseda kese enko emfa mu bibia o use ka fie bia no yakopon enhye wa nemu ebusia ha ena mede mo ebesihya ne so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section ase midin ade catch mami esi enesim ye besanso edi nhyimu e wa ha bio ebusia